Obusanga fuwange mulori muherwa okusirisia esipindi esameno sanyo buli Jumapili ebise kama binokungangara ya Western Nyota TV ambi kuchirisie amekisuka wachakia akamahwa akohukuruha amera umera nesi Priska Chuki nalonda yori na Pius Sangausi ambi Reverend Mushere mnomwe wanje usuli rali anje Reverend Alista Yurembwa ibukana ya APEC liwaza kaongware karibu ambi Bishop Leo ushere ni Bishop Patrick Shitika kanisa ni Upper Milele Ministry. Karibu mno. Asante. Mara kanje ni si Apostle Robinson, ndio member wa Community Pastors Network. Mno karibu. Asante. Ambi Bishop were. Ya mkiere mwesi natakane wananga Bishop Franklin Oero Mado. Mimi fuweka para Kristo Kenya. Mno. Ibiki ya were macho ikiwere cyo kwachake mahwa akohukuruharira wabole nguruho ya chake na wabole mahwa man kachilisa nende echinguru hakuru maswali akabunda hasa kuringara nuko endelea amekiso kene kanu akinguruho arumundu mbarani pastor alangwa sino mundu hawali pastor ndeke Pastor Dennis Pastor Dennis hurula mumbeka ya Busia alebere swali ndasoma mundu sungu. What is the name of the wise man in the Old Testament? What is the name of a wise man in the Old Testament that means solid, enduring in Hebrew? And what does that? What is the implication of that to us? Aya, then we are on the Lilian Ogurla Mumeka Vihiga Bolari. What does the name, okay, why does the Bible refer names in Hebrew? I mean, define the names in Hebrew. Why can't it just be called once? Please explain. Okay. Kuchibagosi. Mundu waliwa na hekima nyingi muwanje no kusiri nyingi muwanje okumanya mu Old Testament ni Solomon was the wisest. Solomon na mungu kusiri nyingi ele ujeri Yesaya mu ujeri wenye ujeri wa kulanga nga hekima na knowledge zili tofauti. Ya hekima ni ujeri wa kulanga mundu ya usiria. Usiria. Yani mundu nyala kumanya makuba kali mibisu, anyala kutatua makuba kali mibisu, anyala kubola mundu songa nundi genius. Anyala kulola bindu bya munyamu halala kawaida. Kini anyala kuyola ya Solomon. Na ujeri we nawe unyola shikira yasaba Nyasaye. Yasaba Nyasaye. La ini akamala kumba hadi tembeli. We'll Psalm Chronicles chapter 3, we'll Psalm 1 Samuel chapter 2 Samuel chapter 1 and 2 manero mwakena kwamba leli ni akamala kumba kali kanisa lenye Nyasaye. Ya Nyasaye maya murewa wakamala kumba kanisa kuhola rishna. Hini Nyasaye yayanzi zona Solomon sana kira yambora ndenya mbema cheri. Kholinya la kuinjira nuhurula imberi wa bantu Israeli. Ndamaje Nyasaye yahura mundu muhoma sana kira abula ko mundu nyala kureba makiri. Bantu banyishi bareba abindi barobanga. Bantu banyishi bareba uruki, bantu banyishi bareba imali, bantu banyishi bareba holi banyala kubanirira likali lakini yahora Nyasaye ndanyambe uje. Nyasaye yanzwa Nyasaye. Wala ndakuwa ujeri na shijira umali kureba ujeri ndakuwa n'ibintu zaidi. Mungu kumanyanga wali mundu usiria naho ujeri mu wanje yali Solomon. Alira kandi manishanga wisdom. Nyala wala holira ni ndio holi na bali ira foolish. Wala holi na bali ndio hali.
mjinga. ya ejo wala mira kalini singuru maisha kumuna ya dia kabiri mfano ya areba ndina pia na reverend Hebrew why ya situation mira kale wangu Hebrew adala yuko lera za Israel Hebrew was the yalidi original anoho na ilolu moro wa Yahudi Evangelia handi moro wa Yahudi na lawa Yahudi baandika evangelia baandika moro wao lo Hebrania wa Yahudi unyora nyanga indi balangwango wa Israeli mwanyoni mabalango wa Yahudi kandi mabalango wa Hebrania ndo na bosi irelero ni yao ko moro wao lo Hebrania kuibanjiri ya handi ko kuranga mu Hebrania kuyiza ya handi ko kabiri mu Greek ya abantu barudi kweno sasa baandika batafsira simono mazindi sinyishi ku lolo handi ko mu Hebrania kuza kwenya kwele obulayi mu lweru na kilo kulombanga kuyiza ku tafsira kujirere aida mu Lusungu na kujirere mu Luya na kujirere mu Swahili kubantu batuka kwelewa yebora shina nuwenyi nusoma shindu wakenya kumanya mukarimo yo kabisa shabola shina ndo maukala wa ulifamu Hebrania nuwaka nyola lirili nero kula mu Hebrania kule rumanya ditafsiri wangwa na mnagani kunyola maana yelio kamili amen amen bishop ambiani shisubira wena kula wanama nifika kumeta kutachira pasa yiba alibule iwene mundu wali kuranga the wisest man in the Bible na yiba alibule iwene kabisa ni Solomon na Solomon inamaanisha wisdom na mundu yenyewe wisdom kula kwa Yesaya alafu Yehova lindia ya shikirishina mahoba mira mpaka karibu mu Hebrania kole shikira Hebrania yali the original language evangelia handi kiro so when you know the original meaning nature wakanoha to the original word kole translation kole kunyola the meaning kole kuelewa sisubira na kuna mjadala kudini nyeta unless mloli onaka na kelewita leo bile Apostle Labaron ama the first swali hili. Elewa swali. Arukundu arebere. Elfas Urula Vihiga, Bishop Elfas Urula Vihiga ya reverari kwabola mno mbwe amera kalangu wa mundu Bishop were kwabola mno mbwe amera kalangu wa mundu karine ndi maana ende muhimu fulani na rukure banga rindagano irinde mera Elfas Urula Vihiga indagano irinde mera kandi no soma ndikuberesia buri experience tia etiri under every book in the Bible arabolari why would God scare the readers of the Bible by such kind of names? Abolari, some of the books in the Bible, children in the weird experience. No ringala video abantu bakolanga kabisa, in the weird experience. Why would he name the Bible with such kind of books? Elfas, and he's a pastor. E.g. See, have very specific. Yes, Bishop Were. Ya ate urentebelei na amanye mwe bulisindu sehorane wakati wasio meta ka bora me nakaskea mundu bitambe kata fwezi mushalo efomo omba mu Kenya efomo no onde kabile kawa na onyalo nyodo mundu alango rita onduwe ngona manyekoleko so bitegemera kabile yo bitegemera rebe so during the time yeneo omundu alanga meta ko defla na hadi muija ga mushalo de Africa mu Kenya omba mu Africa as a whole
wangameta ulango kameta kabazungu na hata ezrasingi sana abantu ulango kameta kazungu ko training yayo so ndakujiba mwe ni wakati huo ni nyange hicho jaza yale ame takabantu balanga batyo ada banyimwe siabiri omungu abinu atakona ole mabindu netakabi so unu vidu lota habola kwezi kufundisi na wada unu vera ngala sia yazani anoge sialo ada mundu ala ngamena tindu byose ebi musiana ne angamenya blan unu mundu oyibula ayiro wana na alanga sindu esilo basinya sayelo mare Oria mun. Bodo niji bila rada hiyo baka do dai. Orisawa. Ojibire bilai. Ai, nuku chirisia arumundo revere ari rakabri mbona leo na wala. Jipaelo no fuma. Omalizena. Oh, sawa kuchirisia. Nyasaye shia sikia abantu nendibirata. Lakini ulo kubuli na shinda na ola bishop ya habola lira lichinganga character. No yanza ulilwa Adam yalanganga nyama zina ulimo mira. No uraza lira simba. Lion. What comes in your mind? Lakini shikali Adam ne achira simba even scary ta lakini achira ngata simba so lira simba shikira i character ye yumunyama kwenu kwa hitsana yo ne chiranga hobe scared shikira lira ndo uranga simba ndo ya simba tilio no munda wa ndo lairo anyita no kubola uli muzira masaimara muri mukampu muri matents na baworo manyi sisimba timazi itaze mpaka alwanya mwehara manyi sasa harumura utirwani uranu lisikia atichira lira simba but nyasaye shi alanga bindu no shi ana mira kubindu kusikia ta shingarabisha babuli ni nyanga yeneyo nomba mundu yalango lira kulonda kana ni hali ya elimu ni environment ya elimu nechira na lango lira lieneo bas ku iri kalanga nende I character lira lieneo ibao for a long time so bana no rebala you know na unyaonyola ba ulimundu ali sura master ulimundu ali ni sura tofauti lakini unaanza ulimundu lira yafana na ni sura kulinumundu ali lira very ugly ne lakini unaanza kani I'm sorry lakini unyola isura ifana kulikani very ugly kullu alira lili fana tsakani ali ugly tsaraf hadi bibi yose ali tsaraf you know so lira litimira nanga nendi character na shizuganga yasaye yana mira kusikia lakini kulonda kana ni character yenya kurula yenya na kusikia yenya na kuri khazaro no wa kare ai no lira ne and then the power behind that name nenya kukhonyo kulomba ube scared not but the authority behind the name okay lira holy president khalisana ko mu studio mundu akubiri simu noise boni arabo president Uhuru aliyarwanya umanyimisha ni scared president amekuja kutafuta nini hapa sahi you know so the authority behind that name linyala kulomba kandu ube scared no uralile nero nuba scared that is why the Bible says lira le Yesu Kristo lira nutacha lira Yesu Kristo khali shetani atechera ngaba scared shikira the authority that is behind the name Jesus unaona kalimatimo nikozi nikauralira Yesu nikasarenda shikira kama nyalira hilo lilitingulu the authority behind the name Jesus Apostle Oroma. wana Emba.
mara elira kulinende special langambo ukosia fulani in every name. Nendo ukosia fulani timbabasi nesai in every name. So shingala bishop ya Kabola shikale ko muna langwa amera fulani biblically ya langwa rio to scare any person. Yes, amanyile no enga kumera kama I'm just thinking about for example kama Samson. No so my story of Samson, it's a bit scary. It's a bit scary. And to some people who are not spiritually grounded, they can easily quote those words wrong. Lakini no engano lola Samson shigalie ulua, there were some covenants that were made. That is a strong man. He's a man full of strength. There was no razor blade to Oluembe, no halaka, liseliteta. But as he grew up, and because he was strong, the as Bishop of Shingalia, the character of the name was behind whatever that was happening. So at a point, he was able to overcome the Philistines, not because of anything, but because Yehulua and everybody in the Israel, they knew Jason is a strong man. And so, I think identification, it's very important. Now, what makes the difference sana na niile timbabasi letanga behind the name. Because, for example, only Robinson, maybe Robinson. Let me use Ouma. Ouma, a little woman that would draw Ouma, the Nebulua, Nebulona angel Asian name. You see? Nebulona angel. So, there's a possibility that you are worshipping. There's a possibility that anytime in Jedanga, I am thinking big. And really on something. You know, there's a possibility I only got one for and I can carry with so many aside. Or I'm thinking how tomorrow will be much more bigger. So it's yes. Okay. Reverend. Sitaongeza mengi ndawaza kidogo. Walikuwa hata mnemo upranga kwa mira. Ande nyakuola dina hata mwili mfano kwa Isai. Mira kayana yaka selisi ngulu zenye Isai. Okay. Ya liteliwa yeye mwenda hata mukuranga uli Isai. Ngakabiri kanenda mwana uli Isai. Boyitsa wonye shwa. Ndikana na tamzina mwehola. Hata mukuranga ni kawaida mwanadamu mwenye Isai au mfano hata mwaka wili Kristo. Sasa nyawona ndikulina mira Nyasaye yahana zabindu bili mu wanje. Nanga ya white choice. Nyasaye ya kwa kuchakula ulahi mukutama. Andi evangelisa yo siriza na mukuboke na kabiri. Chakula irahi, chakula itama. Uwaenda sana mubangeri mawonyore nusoma biography ya characters wa na mubangeri. Uno study ulahi characters wa na mubangeri Nyasaye alimza na mukuboke kabiri. Mulala alaranga ulahi atia ende na undi character undi alaranga ulahi atia mare ulahi
Sasa kunye sai ya kuhetsa uchakule lira rena lirai. Lia enda kutamanu no li enda play. Unushi ulanga mundu lira ngao umanye the end of the name. The end of that character. Nuenza mubanjeri murochali mu. Wenza mubanjeri khali muheyari. But nyasasha kwenza bintu yenebo kupope byosi kubikole tawo. Ya kuhabira lawe kanye ngako lore ako level ya mala. Wewe kukana nayo. Na undi ya kuhalira kulole kulia ranga baka kulienzia kumala kukomerana nalyo. Mira kana nasa ya kuhetsa anga kamushutu eta lakini ya kuhetsa usomu limanye limaladi na mwisho kweli. Ndio ya maladi. Mundu wili ya maladina. Na wili ya maladina. Wili ya maladina. Mushira kulanga ngao manye ya maladina. Tanyola kumundi alanga mwana lira Lamek. Ni miraba no wakfu. Alanga mwana lira Lamek. Anuenza Lamek mwana wi character yeye ndamanusa. Kamwisho kweko ya marota. He was the first man uranga Bolika. Lamek, yes. Mundu uranga kuya wabeleni. Nene mundu hadu uranga lupanga munzumu shira. Mundu uranga mwana lirelena. You find it. Uinola rene yanzi zatake. Harushi uranga mwana ura. Lirelena mundu mwenu mwima kwa dina ayamala dina. No. Ranga dina ete ayamala dina. Ulira uranga likusikeya anga shiri character mazi mahuwa kalima la manu wako yasaya kumanyanga webukane miliyene ulonde bigira Riono Bishop Were kuriano nende ogweno ohulambeka ya Busia rure bari. God has a lot of names. Does he really have a name? Enero Ngajiba yebiremwe Musa ateba nyasaye melija babora ngeze ne uino utunde. Ya nyasaye ngora muchomo wele beseni sese I am whom I am. Mzungu. So abora nyasaye na meta mangi nulo wera kwesi orimende ko munga yero lamba meta mangi olondane na bwani ofundisibwa. So newe unolo msimu wangu la hambe newe Priska oyo kula ya kula hambe na views. So mune lo kula gana views na kusnida yo. So yes na kusnida yo. So nyasana na meta mangi number 1. Una meta kakumfunyanga naye kakumpaka. Ulo era kata ngotevero kweno tevero yo bana no mwana au ya kula umwana singeni no ngakula umwana sakwana ngakula umwana mama nada ho ola umwana wa mula ya meta coach hada yelo mula ya nino yena umwana ngefwe abana bange ni bahara ni bala abana kulo mina na kulo kutarima na kulo kunero musenye na kulo mwini akoko bana kana kulo so nyasaye arnende ametanangi Ulovera amnangi da kuhumulaya. Karano sama mu birana ko lu birania. Yasa la ma metamangi asdai osijui wina man yasa umfunyanga da metako. Lakini yedo ngoba nyasaye. Yeah. Oriana Bishop. Dikombe kwa Bishop zimehobi dikombe kwa Bishop. Aribulai nashinga na Bishop ya Riha nyasaye kunyana kubola na mira manyiri lakini shana mira manyiri ta mira ka nyasaye manyiri kura ko hora ni mira ko kumula mira ko kumumia attributes names with characters attributes kulilo lo Musa not Abraham subira Abraham nyasaye yakamukubadira nabona Jehovah Shalom sio no Jehovah Shalom Jehovah Adonai Jehovah Zikenu Jehovah Elohim
yakakosi na mira kukhulanya sa kumkhuminya yani names of praising him for what he has done. Na lo Musa le banga tsubo bora wina urumi lo Yesaya bonanga dina God of who I am. In Old Testament lira le Nyasaye le lishi kukhunu lwatabo. But in the Old Testament mira karumi khanga Nyasaye ni mira kokhula Nyasaye mira kokhuitsomi yani omulanga ka ulonda kana nende events tiaho khulina mira ka theophany mu theology theophany yani lo Nyasaye yapianga lo yelola ka umundu yelola ka mungalishina na mundu amanangalira yenero ulonda kana ni hali yene. Now, amuchenda mu Old Testament yose. Lira le Nyasaye lishile kukhunula tawo. The Old Testament yose ni miracle mkosi ni kukhumulaza. Okay. Hallelujah. Sasa nuita sasa Isaya sasa yaranga kunyola Bibuli ulira le Nyasaye kwenya kulola Nyasaye sasa. We are the theology nende make it so makali sana. Ni topic ingali sana kunya kumona for 2 months. Ira Nyasaye. Shirita shintu nyabu kusuba nita. Isaya walanga nina nusoma Isaya 7:14. Awalanga nina loli mukhana mujimala alanyola inda na alibula mwana na alamulangalira lili Emmanuel na alekhala wena khali meaning ya Emmanuel shakwata aranga kuleka sasa vimbuli kwenya kulole lira le Nyasaye kulanga nga Jehova Shalom shikira lira Jehova ilimaanisha ngina God our salvation. Jesus is salvation. Jesus our salvation. Shikira Jehova likulahulira Jehoshua limaanisha ngina Jesus our salvation. Na nuitanga Isaya lwanyola Bibuli wenubu nuita Isaya 9:6 awalanga nina kwa ajili yetu shikira kute huherero mwana muyai wiwulu alalango lire wina God with us. Emmanuel yama divine New Testament. Awena ashirukuru Emmanuel tawa. Awena wanata lalangwa mshauri wa ajabu, wonderful, counselor, everlasting father, prince of peace. Ulona? Ashirukuru lile leto everlasting father lile rata ni attribute. Kule ruinza sasa Mathayo 1:21. Kule runyole meaning ya Emmanuel. Meaning ya Emmanuel ndina ni Nyasaye halala na kutse. Shikira unamulangalira lile Emmanuel ilimaanisha Nyasaye halala na kutse. Emmanuel ilimaanisha ndina Yesu newitsa kuonya vandu bebe nuboni wao. Sasa kuranga kunyola vimbuli wilira Nyasaye. Nechire yandiri walanga ndina Matendo Mitume 4:12 ndina libola ko lira lyako herwa binadamu muikulu nenda kuliroba linyala kunyola kulomba kuone likhalilira lya Yesu. So mimi bena mipangilio ndo namna hiyo Nyasaye na mira manyiri sana. Lakini mira manyiri aka ni kuhumula ashingana bishop yakabola na abulina holo Okulaya. Kulaya. Lakini abo arumikirelira le balanga yo na holo fulani. Tene chinono. Ndira manyiri sana. Na hulo. Onolanga. Yunya na kulangwa CEO ni lilo lota. Na Pius ni lilo lota.
mukhana mulabu niliro lyota mukhana shombo niliro lyota ulinilira lyolyo Priska. Yes sir. Khokali Nyasaye alinilira lyelye lilala. And then alina mira ko khumula khulondakana ni tsikasi ya khona. Hallelujah. Mwaelezea bilai. Akulo mina. Apostle amabakana Malaysia nyenyaza abantu bandaya ku kabisho babole na Malaysia ndio mambo manjita because you see shingala bishop ya bola mnolundi Exodus shingala bishop ya bola mnolundi wenye kunyola favor kumundu akoleshilo wangu kulambuo kada nashwa kukabela changua fulani tawe no mlaha otundu minjo mwekukwe you make the heart to be warm to release a blessing. Nyasaye no mwesia those powerful attribute names. Awurole wamakana kata niba abere awuroku itata hoyo ye mwene yetsa atumani yetsa zo mwene shiruje na mwesia respond to your prayers. No witsomia shingala bishop ya habola El Shaddai Shibale le tingu futawe El Shaddai means tingu. Nyasaye uhananga tingu. Nyasaye nabaesia shina tingu. The same thing na Abraham lele yenyo yo mwana wewe no. God provided. Lana langombu God our provider Jehovah Jireh. Nyasaye uhananga. Nyasaye uhananga. Mawi tomi Nyasaye ndio mawakufana kario. Amera malaika ingono. Amera malaika ingono. Kaniba ebindi fulani bya delay embula mbugo. They just happen automatically. Lakini ngalawa kamba habola. It's just one name. Reverend. Ndenya kwa ba. Ndenya kwa kidogo. Bole ndina Nyasaye alina mirata. Abularira. Nyasaye alina mirata. Alinilira. Nyasaye alina mirata. Okay. Bindu bindi byose nitsisifa. Tsikasi. Bole tiobisi. Tioffice. Naho tsikasi tyahinziranga. Natete kubola tsisifa. Luyeli. Lakini halikuna mirata. Nyasaye kanilira rala. Lenye usoma kwanza Exodus ama ilangwa nini? Orula. Sita. Tuwazi sura habaka. Alafu kulandira na kata. Sita habaka. Ninze wanole kahu Abrahamu, Isaka, nende Yakobo. Kuli Nyasaye kuli kulu kubyosi. Nabuza shindani nilienya lyukhwenya bamanye kubirira kulira lyanje litakatifu mwami Nyasaye tawe. Shindenya bamanye kubirira kulira ashiro bwala kumira. Asiri. Shindenya bamanye kulira lyanje Yehova Nyasaye tawe. Jehova boli bishop shitika woli. Abolanga ku Isaka, Abrahamu nabanga Moses nabanga Yoshua nabarumukire bali nyuma y'umuhida kali khale yabuli khubo kulira lyele tawe. Lakini yabuli khaza khubo kubikhole Kholobi. Walola anakhola bindu. Walola anakhola zabindu. Lakini ile nashi khubo kulira lira lyele. Lira lyele lishukulu tawe. Musa Zakaria 9:9 aboranga n'inyanga eyo lira lyanje lirabalira umwami weru alaba mulala na lira liraba lilala inyanga eyo kugira ngo munyanga ititsa kuitsa Yesu atsabwe no kala jakhane itsabola lwinyanga yetuha mwana yiwo amuluma kuhusu inyanga ya profeti bakora ndi babona Zakaria 9:9 abolanga inyanga yo mwami Nyasaye weru alaba lira lyele lilala nyalaba mulala lira lyele
ane luitsaye khumanya mbakala telina lwinyanga yetukha mwana yemwana yibulwa ayatangolira Yesu ulwa asishe Yesaya alina mira tawe Yesaya alira tawe na luhurawa bola Jehova Nisi, Jehova Rafa, Jehova Adonai, Jehova Zideku, Jehova Nini. Yako ni mira tawe. Ili wali banyala kubola birembo mwirwazi, birembo mufundi, birembo babonga mwala, birembo mulimi, birembo mundereba, birembo mwekitsi. Yako ni mira kanje tawe. Yazo ni tisifa. Bihole byanje, tiyo bisityange. Na mira kanje tawe. Lakini basi shikane kama mtaa no mukana. Uli na mira. Na mira kukumukoa. Era na mira tawe. Ukosi. Na mira tawe. Eti sifa. Lakini alira ngwa Yesu. Na ilira Yesaya. Ira ndiri yora. Indi chose ndi sifa. Kubola Jehova Nisi. Batembara kubola kuna. Abana nyambola Umolitse 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 gari yako zikuhumuse. Yani yenyewe ula kurumikana na mira ta. Ula kuona na mira. Na mira ta Ni sifa. Na mira ta. But she bole kalizida ya sifa. Sifa na mira ta. Meaning waka under some praises to somebody. Yeah? It is easy mundu no kwese happy flow. Sasa ni hilo yeye ta. Hizo shokole jeshi. Ni sifa yeye. Ni ofisi yeye. Kwa hiyo president Uhuru. President ni yeye ta. Chief office commander. Lakini president ni office. President ni office. Chief commander. Chief commander ni office. Chief commander. Ni office. Bishop wewe unalohanga nyongo la simu. Omai hata tu ile ndio hapo. Ndio ndio ngine kwa ni hata tu mwingine. Kwa sababu kwa umetakanya sasa ule mwele sifa ndicho. Ogo sana mambo. Lakini hapo kama anatupoteza na matatu kwa ndio namba madai. Ule na umule sifa, ule mfano. Singaluma ndio anaiona. Nyasa eno kula iwa, ame tatawa dana ndo ko kula ya azume takaya. Endele ni nyasa ikisema na kuti endele ni nyasa. Na hali mwenye nyasa haleluya. Hali mulu kuyo ningai. Mulu kabila hii inaweza kama nyasa. Nenda la ni nyasa. Nyasa ni bila tawe Bishop Omoto. Nyasa ni bila tawe. Ira ni Yesu. Mundu nuko ulinya sayo uliko ndubona mundu. Lakini mundu amabeni ni. Yenyewe haliyo. Chira mubanje oli muri minyasaye. Chiri nirira. Chiri minamira kawo. Oli minyasaye cha bisere batya bahora bachi chomia oli nyasaye Yesu. Dagoni yari munyasaye. Kunyamulanga nyasaye Dagoni. Unabanga shera. Banga shera ni minyasaye. Ni minyasaye. Aya nuwenza mubanjiri bolanga dina kani mulinende mabwana lords pia ni wengi. Lakini kulina lords of lords mulala. Bwana wa mabwana ni mulala. Nyasaye wa nyasaye ni mulala. So kubuchirizana zaru lakini Bishop kubuchirizana na reverend lakini sasa ya bihao namna hii na kutaka bihana namna lakini hukutanira abudu alala. Nyasaye ni mulala. Anilira lala. Kijira baba anamola awala mita yeza ni Nyasaye hapa. Ni vile bola la Nyasaye. Sasa mwacha kama mko tawene. Mnajichanganya wenyewe. Nyasaye alinilira. Dirangwa Yesu. Oli mundu lakini unilira dirangwa Omoto. Unyasaye ni general lakini anirira dirangwa Yesu. Yulalo hananga no Yesu amaranga na niyaka malaika si yeye mushwara
yamaya hana chincho kulanga the Great Commission na wona ndina mutsimulira wa Mose mubekize na kubabatisa mulira lya tata n'umwana na roho. It is very singular. Abola mutsimulira abola mutsimubika bya tata n'umwana na roho ta abola mutsimulira lirayiri na lira lya tata lirayiri na lira lya umwana lirayiri na lira lya roho mtakatifu. Ukanyika mukole mathematics mubongo wenu mubongo kunyasaya mumanye lira lyeri yeli wina lira shinada boro lira shinada kumwa muti mukole mulira lyena Nonese zinje. Ewe babu madam doctrine muna ro minyasa Bishop moja doctrine no tula bayali kumyala no wala wajako no doctrine azana bole wala balara nye TV ngabuli kumyoya utakia hawa sawa bara hali ngabiri yangu kubwa alone vile swali kama sa ria kwa malero na yabera rebari in fact nindracha huyo alo nini wa masasa swali alangua reverend ari alikuwa mbele renge ni sehemu kama Reverend Patrick alikuwa lari muchake mubola muri imbere yao ngulo borre uri Adam wa kwanza yari nyasaye yari lobo yangu go kunema yari nende kunyandu go kunema na nema animals ne kurisindu ara bure bari kusina efe kama banadamu nukubola kuri Jehova El Shaddai El Elyon Adonai Yahweh nisi koso kuraba nende amani go kunema ebe kusema koso kunende amani kare go kuberesanya mera ngulo Adam ya kwanza yari nako kuberesanya na bola ile langu sindu fulani misilangwa haro kuni aliyobolanga El Shaddai alikujiba mando kulujibanga kanu alikujiba yule wa discussion ino kuni aliyobolanga El Shaddai El Elyon Adonai Yahweh nisi na mera kanisani na mitramba sawa nimbeda kuluswali lero arumuhano lure bari unalangwa Wilkista asabori imbake arimo alikuwa la sasa basa mtekesi meaning ya mera kanyasai kulo beba dikwa names of God meaning kamera kanyasai and she has listed down yani kirasi kulo no handi bimbe kulo mbala manga ko bino alikure bari Shalom Machiasi Sabaoth Jire na maswali ku desk Bishop wewe sabanja yake nawe sabanja yake nawe ngamujibire ubore natate ba umborere bamela ko bandu balayanga akone Jire sina zinangane ni bandu balayanga nyasaya arore basne rayata ana kinne ola ya nyasaya lakini nyasaya ni nyasaya Bishop, thank you. wapi tawala Sasa ulisawa na Bishop ulisalala ashingana ngalohan kuliswali kuranga lere pastor wolishikira shina kutavula bunyali okulanga kunema bindu shikale kubula bunyali ta kuli no bunyali na ibanjiri bolanga dina shindu shosi shamuhola mubikholwa nomba mulikuba mukhore mulira lira le Yesu Kristo na lo Adamu ya herwa ya kunema no kukhulanga khola hawa nyama nyinyo yana lira le Yesu Kristo le shikufunulo na lo kuitsanga kuitsa go herwa sasa mu New Testament lira le Yesu Kristo na kuborwa bindu byose bya kukhola kukhole mulira so imanyanga dina kulinubunyali bukhulanga mira bindu byose bya kunyala khulanga lakini above those names nukhalanga lira
nukhurakhulira lya Yesu shira khutsa khulanga nga bakristayo yani bandu balondanga Kristo bindu byesi byosi byakholanga khore mulira nechira khulolanga mama niyakhanyola mwana niyakhamulangamira munzu nimusakhulu wewe itukha inyanga nibalera mwana khumadhabahu ka Kristo nukhulangira khumwana ulira lya Yesu Kristo mira ka babwe na mama we barere khumeta khulira lya Kristo khulangiritse nukhulaha nukhumusalira nukhumutakasa ishicho khulanga nga baby dedication khumutakasa khubirira mulira lya Yesu shira lira lya Yesu Kristo nelitsanga litakasa mira kandi akakosi liba lire lyakhitsi nende itabia indamanu lyakhitsi nende mwima kukhali mulayi tawe lilombe mwana uyu abe munjira ikhali ilayi tawe lokhulangira khulira lya Yesu Kristo nilitsa nilyokitsa lire nilomba mwana uyu nunyola yakharula munu mwima kuli mulayi kholo khabona munu shikali nulangirwe Petro automatically ulakhulikasi ya Petro yakhola ta shikali nulangirwe Jeremiah automatically nuba nabi khuli Jeremiah ta khukerwana nulanga Jeremiah basi ulere Jeremiah mwenu khumadhabahu khulero kandi khulangira khulira lya Yesu Kristo birwatsi babikha khu mikhono chabo balanga lira lya Yesu khulero sasa abe Jeremiah umwima mulayi na nituza mfano mnibola khulinende banga Petro ingo ili abanga Yohana lakini bale wa 24/7 na Petro na Yohana bali balita Petro na Yohana bali apostles bali barume banyasai lakini kulinenda bakina Petro na Yakobo okay lakini itabia baneni tofauti sana ni tabia ya Petro mu Bible lokhulangira khulira Yesu Kristo shikali khubula bunyali bukhulanga khulinu bunyali bukhulanga lakini khulanga alafu tunafunika na jina la Yesu Kristo kutakasa lile neno Apostle maji kakamoto na embara there's something to do with the relationship relationship yo mundu nende Nyasaye uwe enda kenya sabe tsana khore bulambubu so enga Nyasaye khoshiye waro mulware khulware fulani maybe your skin yalini shida Manyasa na khoshiya that skin disease na khaluha siyama na kuwoni lano no enga Nyasaye khoshiye no tukabona wala indeed abuloko ba Nyasaye wano siya shida ino tawe kanena kafuire na lano mwitso myeshingala reverend ya kabola mo yene Nyasaye orusinja maluare Jehova Rafa omwese sifa kule kasi ya khore so you see it is a relationship the close relationship na ile matendo ile umeona nikufanyia and then like shingalo ya every meanings kwa mfano Jehova Rafa mina shina Jehova Jaira Jehova alanjira kati na kali shalom America na amani Yahweh it depends Nyasaye betsa na khole shina mubulamu bubu so maybe yenyabe specifically yenyereje anyola scriptures on those praise names number shenyere nchini exactly because kama ni scriptures then akanyala provide the scriptures then akumrumira after this show unapokea watu kulwa ya ba mari watu ya mari mungu kana ya ushaku manyinya sai mulala girare mirala na adipitsiti ana hobi yelwewe ko walanga Jehova Elohim Jehova Adonai Jehova Rafa Jehova Jire kweza ko walanga muhinzi kwa kuli apostle abuli chana onyinya ko wala Jehova numonyi na chingule wala Jehova chingule
niyongozi kuola Jehova nisi ani Mungu ni bendera yetu ama victory. Yehova shalom, Jehova yani shalom ni Nyasaye umirembe. Yehova Yahweh wala Nyasaye unyali bosi. Wala Jehova Zideku yani Nyasaye ubukhizanga khaliba khinyalitsa. Jehova Jire Nyasaye uhananga. Yani bino kulibiyana uyasu sifanga uhana sifa kushimisha Nyasaye akolini akholi. Yeah, jana sifa wala Nyasaye ngitsanga khuli mu praise unyala wala wewe ni Jehova Jire unyala wala iwe ni Jehova Rafa chijira akukholere kushindu. Sifanga lakini zalira liere ni rala na bikhole biye ni binyikhi mwana ubuli Nyasaye na mira kunyala khono sana chira bali Nyasaye nyanga yinditsa kutsarwa kholi shituti uma ubole Nyasaye shituti wala chino njiwa the picture Nyasaye tuli ndia rala khu ya valia kweli bwana shituti shituti Bishop wamenya shituti Bishop wero manyira shituti nisi mululuya Shituti awa shituti ni njiwa shituti ni njiwa tao tao viene gugu gugu ituli ndi Nyasaye rala khumusa Yasindani omanyire amabona naka manyire khulanga Nyasaye mukhulanga Jire atili nalulefwe we borrow people's language lakini mundu yanada ko sifa Nyasaye mu maleke Nyasaye akoleremo no janga bali amakushia bana Nyasaye we Nyasaye wera jana agawa ajagawa bakola Nyasaye mulaloyo Nyasaye Baba Mwana Roho Mtakatifu kwa kulowera achari ni Roho Mtakatifu na agawa ni ule ambaye anapatiana kwa hivyo ni Mungu ambaye anawaonekania umeso ni Nyasaye Nyasaye wale huwa wananiletea naye asante Nyasaye wanga wamangalimwa wamangalimwa Nyasaye wamangalimwa exactly Nyasaye wishisa Nyasaye wishisa so na kisa na wala Nyasaye bila kisa Nyasaye wishisa so shunala ni malaka yani kunyala mbola kukosa Nyasaye Nyasaye omahe jira kulwanira lakini shughuli na sema mai jira liene rota kubolanga Nyasaye jire hiyo ndio kwa wenyewe basi wakabola bale so it means kukosi kwa Nyasaye wenuhu khulatsejera umukosi mutsingira lukanu na bukosi wena bulatsetjira shikira ninze sai Nyasaye ahore shimishindi lukanu manditse ndilira lindi nimbola Nyasaye ukhumberere unola Nyasaye ukhumbere wamanya khumbere Nyasaye ukhumbere shikira mewacho pekee chira bankosi badehi lakini Nyasaye shadehi ta sasa na mamlake Nyasaye ukhumbere ndio sasa Shikole shako. So Nyasaye ni Nyasaye. Asante. Koli ya inyanga india yarola kara Musa koli muliro. Wakamushisa. Sasa unyogola Nyasaye muliro. Langa lakini sasa ndio leno muliro. Ni Nyasaye muliro. Walo ndi yarola ka koli Luanda. Sasa umagola ndi Nyasaye Luanda. Lakini ndio lili yanarota. Kumanyanga yalili shingwa ushinga kuikalamu wabula kutukirwa na adui ejira mbola kena ko na mikra tawa Nyasaye ngabo Nyasaye ngabo ana kata kwa ameta Nyasaye wa Western Nyota TV sulola
khali kunyameta ku nyasaye wa moto nyasaye wa reba nyasaye wa birembwa nyasaye wa briska you know nyasaye shikira ukhole kushindu kubirembwa shikhali no ukhole kushindu extraordinary akubona nyasaye kubirembwa nyasaye birembwa sana kunya khole nendiro ndikole nawe ndiro lilio yini yanzo ni sifa neno mboli bishop neno mboli nukubona urange discussion who the name of God ni topic ingali kunya moloma for 2 months ningali sana nakona kachira kukayo nyalo mulosi naye yali ende misambwa wakakayo kumenya Nairobi kunena abantu bakakayo Nairobi no ebatingo kubishelindo shakukanye ne okuzokule spirit emisambwa chinjele mu kila spirit communicate Nyasaye binyasaye cha kukawa yasala chinjile mukawa chinjile mugo alafu manyemira gakuola jire rafa nule Ibrania Bishop Abuli ndio it's somebody's language nule Ibrania ini ni makuwa za kunya wala muluye muna wala Jehova jire yumanya umahandi ukalure Jehova jire ta mulu ma wala Nyasaye wana Jehova nisi wala Nyasaye nzongo sana ndio Jehova shalom Nyasaye umire lakini sasa langa hulira Yesu mulu chalu ni Yesu si Yesu muluya Yesu mulusungu Yesu Jesus sawa Nyasaye orio muno Bishop Kwero narulamera Bishop Shitika na mariri serious halo nende summing up Bishop nataka ni Shitika au takende Bishop Shitika na kujua mariri ndola Bishop shingara roba kawola mulio weru ndo nanga Western Nyota TV mahoba kakumono mangaka kokuli hamira khoiki na kutsachira khoeka subira kana khonya nushi kwa mwana lira umanye lire liwona shina lile na mana shina na Nyasaye abenanyala okulinda khobira mira kena ka kasta bana biro kasta luye biro akase tsimbia tsa nyuma yero tsibena mira malai mira kanyala khulera bukhumi kwa Nyasaye na kandi lira lyosi lira ikatohananga libe lira linyakholera bukhumi kwa Nyasaye lira linyakholera the glory to God apana kabula khoba mira ka khurulitsanga uNyasaye ka khoyire halata kabe mira ka kholeranga mbukhumi kwa Nyasaye orio muno Bishop Shitika Bishop Kwere sawa ulamira kumarisia okay usome na kusaye Nyasaye sefwe omulongo shalo ndekulu echuri ablano duduya osala sawo mukulu Nyasaye ndo ukubira mboto muno okuteberaso bulamu and Nyasaye ukubira mboto muno usitezere sefwe ya Western Nyota TV muwami mulayi wakatunyarira wakaborako abantu ba Western ameta ni Nyasaye ukubira mboto muno okuteberasa ekabikino embabas kino okuteberasa bulamu andu tuonia okuteberasa bulokore mwamwe fumula hii frata bulano esiyane fwe ndeba ana fwe abantu balonga bajja okukanana okufumya nemwami Nyasaye abantu befuna kila studio mundu bajja mundu katika bwane kubana mukonokawo mtakatifu omukono kukosia Nyasaye obemerere bakende sekemerende Nyasaye wefwe ulamira kubakule sefwe ababani bali mungeka cha Western Nyasaye nibabulira ukwalibyo nibabulira ubakala bali mugo bawatabula mubabereza mugabule kuma kwamalayi umwami wabereza balamira emikisa jao ehabi jao umwami ubabulira zibwe bosi umwami wabarikiye banyumba kabwe
nende makanisa kabwe nende bana babwe nende byosi bali bakona Sasa buheri arutuwe senyanga indi ukukana zina kwa kukana nyanga bulanu baba hanu chome do kufunya chome do kimuletelea waku tebele kanuka utatebele ronda kwa tebele uli tele ile to custom mwenyefwe Amen. Uriyo muno mloro muherwa usirisia obulori bwao kungangara ya Western Nyota TV hochake mekesio ako ubersania mera ne huchia kuendelea de mekesio kanu kuna kubora kuna madarina ne kubori uno kule obulori bwao wingangara ya Western Nyota TV ndramana ndabolendi Western Nyota TV ebintu bichenjanga ano no Uriyo muno karibu mwami karibu Mungu